Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka kawayoq septiembre killamanta. Uskaq Corintio hatunimpi iskay huch'uyninpitaq chunka uqniyuq kay hinamanta nin Dios palabranqa. Pitaq yachayta atinman imachus runa sonqonpi kashan chayta, manachus runa kashan chay espiritullaman yachan, kikillantataq Diospaq espiritullan yachan imachus Diospi kasqanta. Kaypiqa nisawanchis entonces hermanos ni único nuqanchispi yachan ipi Espíritu Santonchis imaynachis kasanchis. Único yachan Espíritu Santo imayna purikusanchis. Chayrayku imayna thasqikusanchis paylla yachan, paylla entienden. Mana nuqanchis nishumanchu nuqa entendini nuqa kay hinamanta nima, sino Espíritu imaytachus kashan vidanchispi. Chayrayku nuqanchis kusa entendikunanchis tiyan kaypiqa. Señor Jesucristo nin payqa Dios palabranta tukuy ladumanta k'achituta qillqapuwanchis. Tukuy clase ejemplo urqupuwanchis nuqanchis chayman hina thasqikunanchispaq, sumaqta entendinanchispaq. Señor Jesucristo k'acha kusasta nuqanchispi ruwan, k'acha vidanchista cambiawanchis. Mana nuqanchis mantachu hermanos ni. Hinallanta kay Salmos ankapi hatuninpi kashan pachaq chunka hisq'unwan y huch'uyninpi kashan hisq'un. Kay hinamanta Tata Diosqa ninsanllawanchis jovenqa imawan vidanta limpuchay atinmannin. Tata Diospaq palabranta qhawarikuspa, ñawirikuspa jovenqa vidanta limpuchay atinman, mana chantawaqwan nima kanchu. Chayrayku nillanta kaypiqa mana Diospata chunka kamachiymanta uq laduman chiqllakuspa. Nillanta jovenqa nin Tata Diospata leyninta qhawariy atispa. Payqa mana ni pañaladuman ni lluq'aladuman pantay atinmanchu. Chayrayku nuqanchis hermanos ni chunka kamachiy manchay necesario kawchay vidanchispi. Kanan tiyan qillqisqa sunqunchispi, umanchispi kanan tiyan chunka kamachiy. Y chayqa nuqanchista chiqanta purichiwasunchis, mana kay laqha mundupi nuqanchis quedakunanchispaq hermanos. Sapa huk hermanos ni Diospaq palabranta qhawarikuna, yacharikuna, astawan chiqanta purikunapaq. Tata Dios bendichun palabranta orakusunchis hermanos ni. Tatay yanapawayku kay mundupi nuqayku chiqanta purikunaykupaq tatay limpuchawayku vidaykuta kanlla tatay astawan chiqanta apaykachawayku. Nuqayku kay laqha mundupi purikushayku, a veces mana sumaq entendispa palabraykita, pero kanlla entendichawayku tatay kay wawasniykirayku, kay pastores, misioneros, colportores, piskunachus kanñanaykipi llamkanku, paykunata quy Espíritu Santoykita nuqaykuman entendichipunawaykupaq. Tukuy chayta mañakuyku uq k'ata wawayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.